An inauguration ceremony at Mawpat, Shillong was stalled on Monday after a group of angry residents prevented Cabinet Ministers A.T. Mandal and A.L. Hek, who is also the local MLA, from opening the integrated block development complex. The protest was triggered by long-standing grievances over poor wages paid to casual and contractual workers due to the lack of minimum wage implementation. In the meanwhile, A.L. Hek expressed disappointment, questioning why the Dorbar Shnong had not informed him of the issues prior to the scheduled program. Dia dah C&RD di minister hiwang betul dah pemsiapan pli numpli kata gadi gerai jong department ngingin ne persyak ka gadi tenggu MLA jong konstituensi gadi minister jong ke department ngam de wan ong ba gadi minister jong C&RD department de kai ke gerai jong C&RD department ni hap dia ngi kata ngim do de eru persyak kata kormu kata gadi ga korean no rusha bandon kadu nu gajing kadu nu gajing dotkam nu gajing tuna lalu kami bermoni kendu yang sorkal ini yang aku menunggu kemaru. Tiga tak kaya kaya ngamdan dan menunggu rega haksi ke bakadu, ban pleno pimpin ong ba kimsha eta tengah ong ba lada dei belawan kendu tang arsilesi suai kata kaporu nai ni dan rengkat bagas noki. Itip bega jingdong jingbet yang jong snong jing bah jong snong. Iku ahi menyetai bagas snong. I ya kata kilo ngora hak notis jonga bangatip menga gadang dei tang menta laisi sausi. Kemudian beros kita gamtip kita gajing jongki. Kada kila bawra nadu kita ke poda du arhan ria du arhan dar kanyo. Kada kelong ga bagio underpay buat kempai buat jika minimum labor wages ka kamrang ke jonga mak diberi jongi sudah gitu betreng tu. Di magahi betap ya gitu gi baro ang tu kenapa konsumsi jonga. Tinggi ngin le kita berdengkam boleh kita diberi lojong. Dam diberi lojong lu ka hok di benio be. Menuru Kandi lalar le bagi di lojong le te gadi duty responsibility jonga kum lokal mali ban late pet dam ta gajing ba bagi jindot kam jong kinong song snong jong konstitusi kum dila ban kata kham do petip em ha ga bai dei bat kata ga ba kim a ya kata ka minimum wages ya kata kham do petip nang tip tang hikni ki min sisngi ba pha da ga whatsapp ka letaru ki pha whatsapp yu i tengi la ong yai video ba ni ban le gadi ko hok gadi ka ai ru kan ni the law of the land gadi ban le ba kata ya kata hari kena dem ong dengan melek ya kata. Ya kata tiga page hingga blok pakai page sudah di department. Ya kata lah kam di department juga mengentip ke Aisiliang nam Aisiliang ya kata tengah nam lah mentip. Okay. See, blog is meant for the people only. So there is some issues regarding the initial agreement and all these things. We'll fulfill that one. There is no problem. But we have agreed to inaugurate on the next fixed date. Or no, whenever this problem will solve, we'll do it. No problem. Are you disappointed by the way? No, there is no question because see, these offices are to serve the people only. If people are not happy, there is no question of bulldozing it. They are mentioning that some agreement was done when this land was given, and they want that those agreement to be fulfilled in letter and spirit. We thought that let the block get functional because now it is serving from a temporary building, and we are not able to provide the services to the people. So we thought that let this block go and simultaneously we'll take up all these issues and fulfill everything. Will we be having dialogue again with the Diamond? Yeah, definitely. We are open. I call them also to come to my office whenever they feel. Okay, sir. Even I call them if they're free. I am free at 3 o'clock. They can come and meet me or anytime. Okay. Mawpat headman Judah Watlang called on the government to provide a written assurance on the matter, stating that such a commitment would encourage villagers to attend the inauguration of the C&RD block office.
Ay kendur ruah kamera cung MLA ka penpau ila air ka kopi. Te ka banakaling ka cung I rangin sim ya ka cingkit kle ya ka ban penbe. Bangin yo ya ka ban krian ber concern minister cung anai. Bar hadin cung katarung ila yo ya ka ban kendur ru bat concern minister ba iti mandal. Dalang ni. Tahandrai. Bilia kapin syayong bat kapin chow ya I kinong song kalong. Bangi expect bada kumno ru banakaling chong kasina di department kan ayai da kacing tok. Ba naman ngila krian syai ba kanai ka property kam di tang chong urang basnong kam di tang chong ka executive committee chong kasnong. Tahandrai ka di chong ka dorbar baro kawi ba pin play ya kanai ka block ka batamai ka office ka batamai upai ba un hop syemi ka cing kalai na yong. Naman ni yasmo ya kacing ut cung kinong song sinong ba kacing sau kadon kacing aper ke palat. Talap. Mentai ra la da yo kam mengkena hablok. La da kacing sau kalong kumalong hakiri kin nyos liam para dia kalong lai hacar nro hacar pracar kum ta ter. Barak hoi don la kacong ni. Barak hoi don la kacong kalong ni kalong siam. Kum nong awi la ban em nro hacar kum nong awi la ban em lai hacar. Ni kasinong yang kum nong lada bam dok syong lamot syaniang roli bam dok syong lang. Deniam. Amdira tang da bam dok syong syaniang syamot tang duktung em. Bam lang. Badi halar chok kata kanong rem bangi ong bapen back ya kanai ka disparities. Kabangi sultu bakakam kalong kabaya tenrai kania aya ban ai tang ka commitment. Lada pilong serius ya kacing dawa kacungi. Tenrai kamdon kum kataru. Tenrai kacaka kabangingi expect ya kum kata kapoy penban da ka program ba menta ka sengai labu ban play ya kanai ka office ka batamai chong ka Mawpat C&RD block. Tengah ngasuo ya ka banong ko habret nakaling ka chungi kum kipay ba. Pikwa niam ban long kum hakatu ka khat pra tarek ubri ban nyo aracar khat nyo kabangi khang sidong da ka cing kemian lawan bu mau nong rem ban play ya kanai ka Mawpat C&RD block da umukul sang ma ha ka inisiatif ke chong MLA chungi pikwa niam ban long kum ta. Dala da kwa ban long kum ta ngasungo ya ka banong. Ngasungo ya ka banong. Map ya menta ka sengai. Lino shua. Bu da ka wik sengai. Bangin ai ya ka cooperation. Dalong dia bukan nak sikit ke long. Laya slow ya kecik hong tu berapa slow mereka berdei lut baru ni pedang ya kata. Dari mentang itu hang ni buat pi dot C&RD minister hang ni. Dadau ma pi sangut rungut nak senong berpenyaikam. Tu nyekran mentang nya penbaik kita ya iu penbaik. Ha? Sani kita yu cingnya penbaik mentah tu ma pi. Oh ma pi penbaik mentah dah yu. Ni penbaik mentah yu syok mentah. Sebab yuat kita play tapi buat play. Ya yu kata. Nya penbaik kata tu juga saya kata. Ni buat dan dia benda ni dong besdiu. Yuat dan dia penbah. Ni berbesdiu. Halo. Kipai ba. Baik ngangong. Kadon baik hey. Ha? Kabaktang bat kabating. Bisa kipai ba nong song sinong. Pikwa niam. Bahaba kini ki he ki chong yi. Kin play ya kanai ka office ka bato. Kin play ya kanai ka office ka batomai. Anda ba kanai ka chingmong chong ka donor ka chong yi. La dia ban sok span. Jangan. Te kabamot. Ba ngada kentu yai MLA chong yi. Ba buno da kawi ka sengai. Nyenyo ya ka bani keren. Banakaling ka chong yi ka sinong. Banakaling ka chong yi ka sinong. Da ka mensib ka ba smoting. Bangin wan lang hang nai. Hapa blok bangin saki ya ka cingple ya kanai ka blok ka batamai ya kanai ka office ka batamai diniam lamar haba ngi ay kanai ka chaka
Ngem sim la kami lantai dah kanai ke lantai. Diang. Ngi kwa ba ki officials ki nong tre chong ka Mawpat C&RD block haba kira nang seo na po shaw ban tre hang nei hapo ka block ka office ka balong permanent na ka banta ka chongki ka bangi laai kan long bai ta ka men sim chong ka ching po sam rakhe de diam ban minta nga smo ban kentu ban nga kerpat ba aila di lada pimla na kalin chong ka block chong ka C&RD ngim kwa re ka sia ngi kwa ya ka men sim ka mastula diam Tesoba ban purom ya kata kasur ke chung poi ba kanai ka blok kamli hira nasional kandi ke chung pisia ten reken mau ban perkat ya ka sentimen ke chung upai ba ni kwa nadu ka sengai ke bangilayarai hapo ke dorbar ba nadu ka sengai ke balawan play da Dr. Mukul Sangma hang se opo yang sirong ba kanai ke ching ai tai ba ke ching one play kanai ka office ke batamai ru kan long hakata galentai diang